chibai ule when hi September ni riat sang ni le somni pani ninga ni nia NUG president in D-Day puan nu kum khat chunga PDF battalion zathum chuang din ani thua soi hianin bulhan tan taila Myanmar rama military council tukdol tuma D-Day en puan nu kum khat na township zani le somnga Revolution Paul PDF battalion zathum chuang din to nia township somni pali phai chon thunun thai vek thu NUG acting president du wala sila anasoi September ni sari hi Declaration of People Revolution War kum khat champhani angin ramchung le mi puite hena president chuan heti hian asoya mi puite hena bai seina phuat chop ka soi ngai lo kum khat chung hian PDF le ethnic armed force atangin sipai sangkhale sakwaten ramtan anun nan hlana military council sipai singni chuang ti hlum to ni in sangsari chuang an hliam to a tunari chuan ramchung township zathum le somthum jinga zani le somnga a PDF battalion zathum chuang din ani to a NUG atello PDF tangrual polten lom nuala township somni palia public administration and judicial mechanism lama ma anlak to thu president chuan soi zuibok military council te hian fascist ril ru an paitla tawangin mi puite asing sanin an hala an thata mi puite chena in singthum velan hal se to bok fascist ranzia ril ru la pumek min aw hnele akai bu sipai tele mi pui sipai ten lein ebmek thu soin kumsang nei le somni pathum hi revolution tan kumpoi mo takle amor bokna turani dona mi puiten theito pakan somdol po tul hle power nai tak military council te hi ne then ni lawang tia ramchung le pon mi thiam ten an soilain D-Day kum khan nuwa chuan thil alo dang lamta a PDF te chetna a ne then ni don ti annem nge tan zela military council te din mun a that vak to lo thu antar lang tan to ni ti in president chuan thu cha soibok ani putluanga sakchuak thujiak poimo takhelo ngai thlale lokila khovel ram sang ten NUG hi sarkar diktak jok nia pom turin SACM ten an ngen UN Special Advisory Council for Myanmar SACM chuan National Unity Government NUG sarkar hian Myanmar ram terrori mun jaw joka military council sipai firfiak te daw turan din People Defence Force le ethnic armed organization ten tual chung in obnan keng ko thain khotlang chu anthunun an hnoyan da thei to hloma wangin NUG chu official takin khovel sarkar ram sang ten sarkar dikjok legitimate government atan pomsak turin thucha statement asiamani Special Advisory Council for Myanmar SACM hi human right lama in mangthin te UN official lo thok to thin te intel khom polania anthu chuwa chuan Myanmar ram chungchang report pakhat effective control in Myanmar ti atelbok United Nations Special Representative for Human Rights na lo chelto Miss Yang Heli hi SACM team a hian how to berania NUG sarkar hi dandik takami puite ai o adin legitimate government ania raltan sarkar ni lawati NUG hi dandik takadin sarkar ni mek lain Burma Military Council sarkar ro chu ral thuam le asiam sai chelaka mi puite sarkar thuneina chu saktu firfiak pol terrorist diktakan ni zokani SACM in tu chuan siama chuan tual chung in rel bolna public administration tamjok chu mi pui sipai le nambil ral thum keng polten ram chung mun somnga pani velan control thei to a sipai council sarkar ro chuan 17% chawan thunun thei to a adang jong chu chakbik omlovin chung nun jok tumaram in chu mek na bialani ati Special Advisory Council for Myanmar SACM in asoizel dan chuan military council sarkar chuan township zathum somthum omjinga somkwale pathum chawan op thaya mundang kil khordeu dawan sangoi zon pui militia le BGF 10 township somni pakhatan ombokati anthu chuwa hian UN lama Myanmar ram palai permanent representative thang turan in bukna a sipai sarkar palai tur le NUG sarkar palai tur ati chian pha don le nan ringa tunari chuan UN committee in thutlokna la siam lo wangin National Unity Government NUG lama apply ni sa uchomu thuna hi UN General Assembly a vote thak thailo ma se Myanmar ambassador to the United Nations ni in ahun alamang ri ani chanchin dang lo ngai thaila thawele thiki in kar konga in kana chuaka firfiak sipai officer telin sipai somanthia ral thuam lak sakan ni tanin tai region thawele thiki in kar motor kong pui mun khata operation nei military council sipai IB zanile samsari pathum pol chu bu e khui kai hruai
saka so military PDF changrol polin an baya sipai officer pakhat telin sipai soman thi thu hriatani September ni ruka inkana chuan firfiak sipai som ayatlem lawan thia ral thuam thanem takan lak sak bok thu hriatani chu inkana ral thuam an lak sak te chu firfiak sipai IB zanile somsari pathum sipai ho kan lai pistol pakhat MS silai pali le puak thai thil dangte ni thu PDF changrol polin an soya IB zanile somsari pathum chu kanpau base an nia Coastal Regional Command Headquarters nuaya battalion pakhatani thawele thiki inkar kong pui chu Military Council sipai ten fai na ti ming putirin operation an nei thina wangin Sakaso Brigade le Thawe District PDF Polin chu kong chu thakhat don an khartona jing lamda ru katangat lai lamda ruk theng tuma kallo turin mi puite an hriat tirani khin u a firfiak sipai te drone mangin bom paruk thlakania sipai som pahnian thi Second Region khin u township impakgueya Military Council battalion somthum pathum le yuatet kong piuso thi ho duty namhuna khwal jinte poisa an dil thin thu hriatani angin PDF Polin September ni khan drone mangin bom parukan thlaka firfiak sipai pariat amhuna thingalin midang hliam palita chu ye u kha chung thlen puen ni nuan thia an vain sipai som pahnian thi thu Dragon Urban Guerrilla Polin thu chuan siam firfiak sipai ten lai puile silai chirang sangin kaplet ma se DUGF KU Dragon le Alliance Pol te chu tuma hliam omlovin an tol son thei thu le Alliance Pol pakhat Northern Tiger Group drone pakhat chu tuya tlak thu tu chu a hmu ani chu mission chu DUGF KU Dragon te Wolf Guerrilla ye u te KSO khin u te Brother of Land Defense Force BLDF te Northern Tiger Group te NAADF te Fire Dragon khin u te Burmese Revolution Youth te Spring Special Task Force te Myanmar Defense Force Lainda Force te khin u dog killer KDK te Hero Army khin u tele Alliance changrol pol te anni KNU Brigade nga ni ni chung in kana Military Council le BGF mi som pathuman thi Karen State Muto District chunga September ni le ni thum khan firfiak sipai tele BGF changdun tele KNU Kotule Brigade nga te in kapin Military Council lammi som pathuman thi thu KNU Muto New Satanga hria tani September ni thum tuk daruk vel khan Duelo Township chunga phusa BGF ta chu KNU Kotule Brigade nga hnuaya battalion zale panina tenan kapa BGF lama sub battalion commander pakhat telin mi palian thia mi panga in hliaman tuara KNU Kotule Brigade nga lama po mi pakhata thi ti hria tani September ni tuk jing daruk le minisom ni pariat khan Luto Township do dewa mi lu area chunga phusa firfiak sipai te po KNU Kotule Brigade nga na tenan kapa mi pangan thiani hemi tumain kana hian Military Council taral thuam MA1 silai pakhat MA2 silai pahni MA3 silai pahni hand grenade bom pali rapo bom som panga RPG 7 mu pakhat waki toki pathum le KT silai mu sangkha zakha somthum pahnian khom ti hriatani firfiak sipai le ramriveng tu BGF ta hian Muto District Brigade nga control area chunga tunma aina sazo ka operation anai thin ba ka ni tina human right danan bo chiat na sathu KNU Muto News 10 thu chuan siamani sagai magwele kareni state ate firfiak sipai pasari ka hlumni in silai pakhatan lak sak sagai region chunga taje township te Ayaro Township te Miao Township te Magwe region chung Yijacho Township le Kareni State chunga Military Council sipai te operation le sipai motor injui le piuso thi pol te baina sipai pali ayatlem lawan thi thu to chung PDF tanan soi taje Township a chuan piuso thi pol hroi tu chena in drone bom mani sagai region taje Township chang song khobula piuso thi pol hroi tu sein chwa chena in chu September ni ruk chonhuda ni vel khan tol chung PDF Polin drone atangin bominan baya chena in pahnia kan chiat thu hria tani chu piuso thi pol chena in chu taje Township PDF Polin drone atangin baya piuso thi ho an thi le thi lo hriat chian theila ni lo mungyuale ayaro inkar konga sipai motor injui len mana baini in sipai pathum ai tlem lawan thi sagani jen mungyuale ayaro inkar kongpuya September ni nga khan firfiak sipai motor injui chu voithum vel boma bainiya sipai pathum ai tlem lawan thi thu
tual chung PDF polin an soi mungyua le ayaro inkar konga September ninga jing daruk le chan ve vel khan firfiak sipai motor inzui jinga pakhat chu yuwa thong khuwa le thanang win kho inkar alo changin tual chung PDF polin bom thun zom pakwa ngot mangin an lo boma motor chu a chhene hle a sipai thiza chi chu riat theila ni lo chumini chhnulam dar khat le mini somni pariat vel khan ayaro tanga mungyua lamakal sipai motor pakhat chu tongdin kan khuwa le su le kong kho inkara bom thun zom pali mangin tual chung PDF tenan baile a sipai pathuman thi thu le hliamna tak tur pahnian om thu sia tani chu ba ka chumini tho chhnulam da ni le mi somni pani vel khan ayaro tanga mungyua lamakal firfiak sipai teng pani chu watan khuwa le thu ya yate sikul inkar chandai ang chol buk bula tual chung PDF ten bom thun zom panga ti puakenan baile a teng pakhat chu chhezui ngala abul hnaya da in zandar sari vela force dang ko belin firfiak sipai ho chuan an lak chhuale thu sia tani chung bom hanga beina chirang sang chu landmine prince underground gorilla polte dragon force LPDF te ayaro bon 9 PDF te AMT gorilla polte PRF gorilla force te ayaro falcon force AF2 te reflect gorilla force te diamond brother gorilla force tele ayaro PDF pol tang rual te malak na ni Miao Township Chawyet Police Station bayani Sagai Region Miao Township Chawyet Police Station a duty firfiak sipai ta chu September ni rukjing dar ko vel khan tual chung PDF polin an baya thile liamza chia chu riat thele ni lo thu tual chung PDF tenan soya chu Chawyet Police Station chu Minchian District Battalion khatna Minchian District Battalion thumna Nathwachi Regional Defence Force tatang ruala bayani Yezacho Zito Khuwa Inkul sipai ten bayan tok Magwe Region Yezacho Township Zito Piuso Thipol Khuwa Inkul sipai ta chu September ni rukzan dar sarivel khan Yezacho PDF polin ral thuam lian le te manginan kapa sipai le Piuso Thipol engamaza dan thi nge rin ni ma se engza chenge ti ria tan ni lo thu PDF Yezacho Township lamatanga ria tani firfiak sipai ta chu Yezacho Township yele chun huna operation thuanglia kalpuin khuan fanga chutiang operation an nei lai chuan mi puive hum tupol Yezacho Township PDF lamin lo changin an ka pani Miao Township tanat kong khuwa baitum tu sipai te boman ni Sagai Region Miao Township Chawyet khuwa tanga tanat kong kholama operation nei kal firfiak sipai ta chu tol chung PDF polin bom thun zom mangan lo bai thu sia tani firfiak sipai operation kal chu September ni rukjing lamdar nga le chan vevel khan Chawyet atanga tanat kong lama force somli vel mang operation an nei chhaulain tanat kong khuwa le Chawyet kho inkar than to bula bom thun zom paruk mangin tual chung PDF polin an baya sipai paruk vela fu thu ria tani chu baina chu CDSOM pol hnuaya jokara jadji te young fighter people defence force le nalongla lumai chi pol alliance sang tang rual te ti ani bola khe khubula sipai telam bunna sipai pakhata thi September ni sari jinglamdar sari lemni sumnga vel khan bola khe khubula firfiak sipai operation nekal telam bunna KNDF battalion somni pakhat le kareni army tangrual ten firfiak sipai pathum ka phlumin pahnian liam thu ria ni ma se confirm thai china sipai pakhat chu thi chiang hlea silai MAT pakhatan lak sak bok thu KNDF lamin tu chuan siamani Yezacho Township battalion somruk paruk chuak sipai pakhat manani nuwa thi kumin August ni somni pani ni khan battalion somruk paruk chuak firfiak sipai aunjin uwa chu Yezacho Township techi to khuwa ho jok lain NYSO gorilla polin manin thu an zot fia chuti lai chuan beile ta tuma wangin NYSO gorilla polin an ka hlum thu chuan siamani me pongkhwa military council sipai te chen office Arakan army 10 bominan bai Rakhine state me pongkhwa firfiak sipai omna mun office ni bok chu September ni sari chomadar som pakhat vel khan Arakan army AA tenan bom thu tol chung mi te hna tanga ria tani tol chung mi pakhat chuan dar som pakhat vela niang thil sendan chu puak ring tak voithum vel kan ria leipo ngor na khop mai chumhinu chuan silai puak ri voithum li vel kan thele a ama angin ring zui lawa atop zui ngal bok chulai vela chuan tuma karan ngai lawa thizat po ria theilo tina soi chu sipai office a chuan military council sipai somli velan khosa a thianum ngai thu tol chung mi pakhatin heti hian a soya tuna chuan kongchun khara
sipei lama engza chiang e thi ti chu ka hrelo an om ngai churin oma ma se kho chung mi tu ma thu zo fia tur le rin hlelaman an nei thu hria ta nei lo tin a soi chu tianga bom pu anu chuan me pom kho chunga chonhudar nei vel khan sipei helicopter pakhat a thlenga ma se chu helicopter thlona chanero chu bom puak nen in zomna nei lo ni in tual chung mi tenan soi kumsang hile somhnia tangin military council sipei ta chu me pom khuwa sipei office an om tana sipei somthuma tanga somnga vel an omji a thu hria tani geta poisa khon thin military council sipei kem bai ni in commander telin sipei pahnian thia kani township le pang township a po sipei pathuman thi Karen state miawari le kokare inkar asia kongpuya sipei te poisa khon thin na check gate pakhat chu september ni rukjing lam khan KNU KNL le PDF tangrol pol tenan baya chuta chon battalion somni pani hnuaya IB somriat pakhata commander telin sipei pahnian thi thu le liamna tak sipei pakhatena tuar thu hria tani Black Jaguar operation pol thu puang tu chuan kaini lam chon gorilla attack mangin kan baya ral thom lak sakan tumbera ni rualin bom kan tipuak boka kanin ka hnuwa commander chu geta poisa khon naron thlenga ani po chu thi ve ngalani tina soi athi vele asilai zu sar kan tuma chuti lai tak chon an pol mi taron tlanin minron ka pa kan tol sona kan silai pakhat ken lai chonon ka fu mana ral thum lak kan du bera athai ang lak sakan tuma ma se thai talawani ral thum mo chu kan nei tawa kaini jaguar operation a hian force zalivel kan oma mun lia thena mun khat poin silai kan keng thailawa kan mo tak zetani ti in Black Jaguar operation thupong tu chuan soiboka chutianga check gate poisa kon na mun bayani hnu chuan military council sipei 120 mm hangin a chevel khwate chun ka pa chena in then khata chiat thu le bong pakhata thi thu hria tani chutiang bokin sagai region kani township a force zavela operation nei firfiak sipei ke kaltele kani township mi puive hum tu polte in ka pin military council lam mi pahnian thia mungyua ya chile kaliwa inkar kong om minken township Tangduen area chuan chunglama operation nei firfiak sipei ta chu nimin pia september ni rukjing lamdar somvel khan KPDF 2 te kani township CUA LPDF te Tangduen area flying cloud gorilla force tangrol tenan bairon thu KPDF 210 thu chuan siama chutiang bokin september ni rukzan dariat vel khan Mon state Pang township chue chian khuwa Kokarei highway a military council hnuai om P2 seat bi pathum kan nia P2 seat mi pakhat thi in mi pahni in liaman tur thu tual chung mi te hna tanga hria tani chun su in kana a sipei captain mak pa venglal le piuso thi pol hruai tu an thi tanin tai region miai district chuen su pe tang khu a nimin september ne sari di dei puana ne tanga kum khatlina champualin PDF 10 piuso thi pol 10 baya sipei captain mak pa venglal le piuso thi pol hruai tu te phanian thi thu PDF te hna tanga hria tani NUG in diden puana tanga kum khatna september ni sari tu darnga le chan ve tanga dar sari thlengin PDF 10 piuso thi pol te hen ka pa chu in kana chuan piuso thi pol hruai tu le scan commander 10 thia midang pathum po in hliaman tuar ti hria tani tanin tai PDF thupong tu soidan chuan he khuwa hi piuso thi pol te in khuana khuwa nia wangin kaini PDF tangrol pol 10 di dei puan kum khatlin ni pualin kan han bayani ti na soya PDF tangrol pol te hi miai district PDF battalion ni hnuaya sub battalion ni na te tanin tai defense gorilla force te tanin tai yoma PDF le miai LDF te le local PDF tangrol pol 10 ni tol chumi pakhat chuan pe tang kholal le P2 set hruai tu te pani hi PDF 10 jingdar li pel khan khuwa ron lutin an ron thata tuna hian sipei te khuwa ron lut to venglalan tha ta khi sipei captain mak pa nia aming chu oni di du nia piuso thi pol hruai tu hi mi awe na nia sipei tanga tlan chuak ani po hi thi tuna hian phone line le internet connection an off vek tina soi PDF mi pani than ni dan chanchin hilo ngai thlaila sagan region minken township kongmo khuwa september ni thum khan military council sipei 10 luta chumhnu chuan PDF mi pani le tual chung mi panian that an tha tak PDF mi pani ta chu kumsom thum pangami kumya dina le kumsom ni pangami ku somi na ten nia an taksa chuan silaya ka na hnu ma le an vok dukna te omnual ni in minkin township Tangduen PDF 10 an soya an soi zel dan chuan
in kan om lo operation nei firfiak sipai te chan chin thli thlaya khuan lu lain sipai te nen an in tonga an lo kap ta ni ko mo khuwa operation an ron neya tol chung mi som velan man atu ka seita khuwa lut le in an mi man som te chun chhuale a seita khomi pakhatan man le thung an du zong mi pui bungrua ten lak saka hliam tor sipai te chuan en kol ngal boka seita khobula pdf mi panian tha te ruang hi kan hmuwa September ni rukni khang kan phum tuna hian military council sipai te le piusothi pol force javel ke kal te hi min kin township atangin kani township laman kal to tin an soi September ni ruk tuk po khan ta chaung khobula in kur sipai te chu min kin township thongchi pdf ten ral thuam lianin an ka pa thile hliam anom le om lewero fin fiala ni lo tuna hian min kin township chunga phone line le internet connection an off vek ti ria tani Myanmar hi Russia tan thianrin om kumhlun takani don ti in Putin an asoi Russia ram Vladivostok khopuyan buasai Far East Economic Forum EEF functiona telna a Myanmar Military Council puipa ber Senior General Min Aung Hlae chu September ni sari khan Russia ram president nenan in mu thu ria tani he in komna hian Myanmar ram hi Russia tan thianrin om kumhlun takani don ti in Russia president Putin an asoya Myanmar Military Council puipa ber Senior General Min Aung Hlae Russia rama tum som ai tlem local to na Putin anen an tum khat in huna ni tun tuma in huna hian Myanmar le ram sang ba ka ram pani inkara in poton na turten soi ho thu Myanmar lam news chuan an tar langa Russia ramina tarlan dan chuan nuclear fusion manga Kolkata siam chungsanga Russia Rostam Nuclear Kolkata Company nen August ni rukhan thu thunnan ji athuan tar langani Myanmar Military Council puipa ber chuan Russia President Putin a huai hotin ramchang kang kan ni thaita ti in lom thu soya tundin hmuna hian Myanmar le Russia hi khovel ram sang ten sum don na an dang chat vek to a ram khor pahni in po ton na hian tunhma ainan zia om ti thainia Myanmar le Russia ten in nei sot hle ti in soen hlo hle ani kheten media in nimin September ne saria sipai thizat le pdf thizat report ala khom danin Karen State bola khia sipai pathuman thia Karen State Miawari township a sipai pahnian thi Sakai region Mungyu a sipai parukan thia Sakai region Ayaro a sipai pahnian thi Sakai region Miawa a sipai somni pakhatan thia Tanintai region Chunsu a sipai pahnian thi Sakai region Kani township a sipai pahnian thia Mon State Pawnga a sipai pahnian thi Rakhine State Meponga a sipai sompangan thia Magwe region Yechachowa sipai pakhata thi Tanintai Thawele thiki in karkonga sipai sompahnian thia Sakai region Khin Uwa sipai sompahnian thi Karen State KNU Brigade ngana a sipai sompathum thi in KNL mi pakhata thi bokani heti hian nimin September ni saria sipai thiza le pdf thizat kheten media report ala khom danin Military Council sipai somkwale pathuman thia KNL mi pakhata thi bokani khati jong khawaina chanchin thar kan ngai thlak thaita chu ni e